Zonet Zing Daifim clear to te Zibai ule. When he August ni somthum sang ni somni pali zir top ni ania. When he mi house aton to textile company lartak Berkshire Hathaway a CEO like chairman ni Lai Warren Buffett birthday vai somkwa pali na ania. Sang ka zakwa somthum va inanga lo piangin USA piang le cheng me kanem. Kumin June tha a ro somne cho US dollar luk le ding on za somthum panga nia khovela mi house ber somna ani me. When program kan sha thete hetiangin when somadar somyan LED minister pusilal soibunga hovin consultative committee on village council bill to secretariat conference hall an chukhomang civil supplies minister pubilal sanjova chuan zanindar sari hian saronveng YMA indoor stadium ma MZP saronveng branch 10 kumsang ni somni pali zirlai pas thate choimoina hunan buat sai chukhwalian ni namhan puyang Mizoram State Project Monitoring Committee Chuan v in Somadar Somlechan Vehian Limena inspection of proposal site for registered vehicle scrapping facility Neyang. Mizoram Information Service Officer Titana Buat Sai in-house training program to v in Tlaidar Tumlechan Vehian IMPR Conference Hall Liansiari Runa Karne Inkomne Anidona IMPR Secretary Pvt Zotan Paris Iloin Kwaliani Naman Puyang. When Somadar Somyan Aizol DC Conference Hall Sarvotam Jivan Raksha Padak Lanna program ne anyang. Chansin dangi ngai thak sun zomila Sarkar in adin third state level Saski committee to Nimin Khan and Chairman Pulal Duoma Chief Minister Hovin Planning and Program Implementation Conference Hall and Chukom. Chief Minister Chuan Central Sarkar in Saski in Kai Shwai Nathar Aron Siama Zumi Mila State Tem Project and Telu Angaya Thelu the hun bituki atlem to awangin department te an chet wat angaya ne chu wangchuan committee siamin rang takin meeting an ko ani tia central sarkar in saski kalpui tumdan tlang puile angai poimo thilte chief minister hian tar langin na tho tin te chu chataka vilzui vek anni tur thopo atarlang saski committee member secretary pulalma soma pachuaw planning secretary chuan saski in kai shwai na thara soifia hemi nu hian department sang ten na tho turan thelu te soifia na hunam mang department sang ten an projects le concept thelu thei hun bi te po an thliara meeting a hian minister pakwa puke sabdanga pu vanel thana pusilal soibunga pulal thansanga dr vanel thana pu pc vanel rwata pu evroding liana pu bilal sanjawa professor leni lomale advisor to cm pu tbc le venchunga baka chief secretary Dr. Renu Sharma le officials poimo chanem tak until anem. Nimin Sonu Khan Sports le Legislative Minister Pulal Hinglova Martswan, Union Minister for Minority Affairs Pukiren Rigid Chu New Delhi Mua. Ministry Noya Project Omte Shanga Sports le Skill Development Mason Natur Project Elve Chungchang and Suidon. India Ramin Olympics ang isom Tumparuk Ken Atuma He Olympic Games hian Mizoram achangin infiami atam theyang bertel andu thule chumi atan chuan kuminjun ni som pathum le sompali kham Mizoram Sports Conclave buat sai ani to thute Sports Minister Pulang Hinglova Marchuan asoi Mizoram chuan National Games sangni somthum pani thlenge du tho soyen Minority Affairs Ministry hnuaya project shanga sports mason na rural tel venge poimo thu athlenane Legislative Minister Nibok Pulang Hinglova Marchuan Mizo Chalai Teng Kut Them Thiam Kunga Theina Sang Tak An Neiti Soyen An Theina Hlotlin Pui Turin Mizorama Skill Training Center Liantham Din Poimo Ati Thu Athlen Bok Pukiren Rigid Chuan Ministry of Minority Affairs Nwaya Projecta Mizorama Sports Le Skills Mason Natur Tel Theise Du Thu Soyen Hemi Chungchanga Mizoram Chief Minister Pulal Do Omanen Po Anin kom to Sports Minister to Aloshil Anem. Pulang Hinglova Marhi Mizoram Machong Sports and Youth Services Joint Secretary Pujon Chanpuyale Mizoram State Sports Council Secretary Henry Silaron Kimaten Anjoyo Manem. Nimin Khan Sports Minister Pulang Hinglova Marhi Sports Authority of India Director General Pusandi Pradhan Nen New Delhi Sai Headquarters Anin Koma Aizola Sai Training Center Sports Discipline Tamzok Dadan Turan Soy Home. Sports Minister Pulang Hinglova Marchuan India in Kumsang ni Somthum Paruk Olympic Games
thlen atuma Mizoram atangin infiami tamtheyang ber til andu thu asoya emiata na imbuat sai na pakhatatan STC Aizola Mizote thatna le Olympic Games atel be sei the na turchi sports discipline da bel apoimo thule malak dan turte sai director general hi asoi puya sai training center Aizola hian sports discipline pali boxing judo taekwondo weightlifting ate training kalpui mek ane Pulang Hinglova Marchuan Olympic sang ni somthum paruk vision den chenin Mizoram khwa zongjong shoot swak tour sports coaching lian tham kalpui tumani thu soya he sai director general po in alopur pui le coaching pek na tour sports discipline thlan chwa chu uluk taka kalpui angai thu le coach te chu atulang zela training peturin anin huam thu sports minister hi alo shing nge a hemi chungchanga tho ho zel dan tur chiang zoka soidun le thuai turin anin thla ane Sports Minister hi Sports and Youth Services Joint Secretary Pu John Chanpuele MSSC Secretary Pu Henry Sealer Ron Kimaten Anjoy Om Ane Niming Khan Lule High Powered Committee Vice Chairman Pu Vima Somtluanga MLA Chuan Litlang Pui Higher Secondary School tlo in anhar satna te amuna anfia Pu Vima Somtluanga hi Litlang Pui Higher Secondary School Principal le zirtir tu ten lo dong songin sikol mun ma an lo fan kwal puya an sikol din mun ba ka har sadna le mamote an nei anena an thlena HPC Vice Chairman Chuan heng har sadna an nei te hi HPC fund atanga thom that sak an ni tur thu a shel thoktu te chuan HPC Vice Chairman in an har satna te amuna ayan pui mai ba ka asiam that sak thei tur chu lomom an ti thu an soi ane nimin ve khan pu vimal somtluanga hian lungle zone wa UPC Northeast India biak in bul le min chu amuna ayan fi ngala HPC fund atanga siam that sak an ni tur thu asoibok ane Central YML Mizo Language Development Board ten changkopan buat sai branch YML chanchinbu enkol tu te puala Mizo chong zir ho na chu niming khan ni leng in Central YML hola ni ania aizol kho pui chung le pona chengin branch YML chanchinbu enkol tu mi somria paruk set an kal khom Mizo chong zir ho na hi tu hun nia chenania thokhat na hi Central YML Finance Secretary pu MS Ralte na kai shuaya Central YMA General Secretary Professor Melsom Liananena Chungin in Melsia Tirnale Central YMA in Branch YMA Chanchinbu te Puala Media Workshop Buat Sai Ani To Dan Ngai Thakane Mizo Language Development Board Chairman Pu Arla Lian Zwala Chuan Mizo Chong Mason na atan Theitop an chwa thule Raman na shangshang an siam thuasoi Central YMA President Pulan Machuana Chuan Social Media Mankonga Film Khurangai thule Mizo Mipui Tetana Himlowa chuan Central YMA chuan ma lak zel don thu asoya chanchinbu manghian rammel mangna satakin an thlak dang lam theiti soin ramle nam hum halna lam hoi thu ziatam achul thu asoibok resource person pubilan hunliana Bethlehem Vengthlang Mizo Language Development Board member ne na changin Mizo tong zia dan le mandan dik zirna chungchang zirtir na ngai thlakania soiho na hun lok thlak tak man anipok hunni na hi Central YMA Literature Subcommittee Chairman Pu SF David Ngursang Zwala Chuana Kai Shuaya MLDB member Professor Walku Makolni Republic Vengthlang ne na chungin Mizo chong dik le cha imang warang uti thupui mangin zirtir na ngai nom tak ngai thla ka ne kalkhom ten zona chi shang an ne te in shil fi asoi ho anipok Central YMA Literature Subcommittee Secretary Pu Arel Nunan kalkhom te certificate lanna Kai Shuaya Puel Ramdiliana Rentley Editor Central YMA Chanchinbu Chuan Lomthu Soin No Kharane Pol Pani te tho ho na a Mizo Chong Zir ho na buat sai hi Central YMA Nwaya Literature Subcommittee Chuan Atula Piang an buai puya program buat sai ani the nan hian Mizo Language Development Board ten sumle pai an seng ane Tun August ni somni pani atanga somni pasari chung khan Aizol Municipal Corporation Chuan man khat dai single use plastic zuar dap chwa na bazar puile ache vel Bethlehem Veng thlang tuithiang veng zonwam luangwal durtlang leitan le durtlang ate aneya dorkai somni paruk ne na changin danin zor le man akha polythene sarang disposable cup present tuamna plastic manga siam cutleries spoon le fork man aneya danangin poisa choi turashia tir ngalan nibok AMC ten ni ruk chunga man khat dai single use plastic chi shang an man khomi ke ji za som pali point
pasari bialai atling ane. Niming Khan Mizoram State Legal Services Authority Chuan Aizol MIL Station Chuampuya sensitization on the 3 new criminal laws ane. Resource person Pu Jordan Roming Thanga advocates one the 3 new criminal laws, the Bharatiya Naya Sanhita, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita le the Bharatiya Sakshya Adhinayam Chungchang Asoya program lot ling taka man ane. Niming Khan KVK Khozola Thoktu Tetsuan Neidon Kwa a Tomato Zing tu Tenen Far one Neidona Field Day le Farmers Scientist Interaction and Mang Field Day a Hian Tomato Zing tu Chung Kosom nga Tenen Hun Mangin Tomato lo Run Puyan Mangala Krishi Vigyan Kendra Khozol Te Hian Neidon Kwa a Hian Kumin Sang Ni Som Ni Pali Hian Tomato Zi Hi IHR NEH scheme Nuaya Jangin and Pe Training te pe in NCIPM Nuaya Jangin Tomato Enkol na tur damdoyan pe boka kumsang ni somni Pathum Khan Neidon Kwa Hian Tomato an thar chwa Jangin Chengnoi som nga zet an lelut to bok Neidon Kwa Hian Tomato chin konga nasataka mala in chung ko somriat zetin an chinga KVK Hian Tomato chi cha chwakin nasale zwalin kumin chho hian malak le an tum mek bok ane. Voina District Headquarters Shangshanga Khochin Tour weather.com in Atarlan Danin Aizola Lum Library Celsius degree somni pakwa avo Library Celsius degree somni pakhat lungle somni pariat le somni pakhat siha somni pariat le somni pakhat longtlai somthum le somni pahne champhai somni pasari le som pariat serchip somthum le somni pakhat kolasip somthum pakhat le somni pathum mamit somthum le somni pakhat saitwal somni pakwa le somni Nathial somthum pakhat le somni pathum Khozol somni pakwa le somni te ane. Voinhian rasur the na longtlaya za somsari pakwa siha za somsari paruk lulea za somruk pakwa Nathiala za somruk Aizola za somnga pali serchipa za somnga pathum Khozola za somnga pathum Saitwala za somni pasari Samphaya za somni pali Mamidle kolasipa za somni pali bokte Rasur the na omni in weather.com Suwan Atarlang Fagna huni manglokang Nule patatana thulomum company dang tene na te khina achunga omzat in angrang sia tlom si quality chiat pha chuang si lo Kirisoft pants diaper hi in hanbel siang don tiang Kirisoft pants diaper hi nu titana hak tir ol sam tur takle no pang ta na hak nuam tak tur siam ania tin nau pang vun raule vun long asiam velawa nau pang vun ta na shisel tur siam ani tin he diaper hian hu a hi phulcha ema darka rukchung engma lik lo tur siam ani Kirisoft pants diaper hi ileidu emo izwardu ani chuan engtiklai po in TS Enterprise sa order le theireng ani Super Stockist in Mizoram TS Enterprise Ni zungnat na laka ivun a himem Evian judge san care hian ivun san barn turle boruak bollo mai dibol theilaka avengang che Skin whitening ani ngalbo No, they don't really care what you're going through So you gotta show them, baby You gotta show them the real you You gotta give them what you've got No, don't let them see what you're not Cause you are strong You are wise Ni zung vun ti che tu tur aven ba ka chan na sa a velo Evian judge san care nen ni man nuam le Evian ni But no, there's nobody in the world Zonet Auto Works Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit Showroom bongkon nung lay rota hian local la Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mu don senya Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke
Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin a tloma company brand warranty om fekani boke tin sofa te ta thulom om kanon thlen le chu hei hini mani ti chiat ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chiat chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak sofa te u tlom si thasi in tan kan chhop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Rama Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kol boka tukver frame partition le aluminium hanna si reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun note phone number 943615 2557 Tukina Aizol Kopechunga Police Station tele Aizol Ponlam District Headquarters tina Police Station te kan bekim theya tang somni pathum min meichia pathuman tel tang te churuk ruk ka inoi man pariat family case tantir pasare narcotics case man paro police duty te har sadna siam sakwanga man pakhatle zurui mania police station in pe pakhatte anne Kambiachin police station som palile outpost pakhat zinga tang omlo na police station pariata om Aizol police station na tang pasari mi papangale meichia panhen kola mi pazinga pakhat hi ruk wanga man ni in mi padang palile meichia pani te narcotics PS case anne Kulikon police station na tang pangan kola ruk rorin hletman pathum le family case tantir pani anne Saha police station na family case tantir palian kola Bongkon police station na tang pani kolin pakhat zok chu zurui mania police station na in Pvt top ane tangdang pakhat chu ruk wanga man ani thung mami police station na ruk wanga man pani an kola si police station na ruk wanga man pakhat le family case tantir pakhat an kolbo Samphai police station na police duty te chanpui du lo ni mai lo wa har sadna siam sak zonga khosak wanga man meichia pakhat an kolbok ane Nimina Aizola traffic rules bot siaman za two-wheeler somni pakwa MV pariat le bus pakhat teni in poisa choitir zati cheng sing thum sangli zaruk ane Weni Aizola mi malle sarkar lir the number pakwa le biala top te tlan lo ni ania LMV taxi le two-wheeler taxi e te tlan lo ni ani bo Nimin tlaidar thum changa tukindar sari thlengin civil hospital Aizol casualty ya emergency case somriat pasari anneya mithi anne lova emergency case number pumna le khosik ane emergency case zinga han admit pangan oma hospital danga chang refer som pani omin admit ngai si khumam lo awanga hospital danga thon pani an road traffic accident wanga liam nei pasari zinga rutlia pakhata oma wise pani le zote se pakhat an ombo emergency and labor room animin zingdar sari achanga tukindar sari inkar chungin nawpiang pakwan oma meichia le mi papariat ni in nei le turve me paruk an ombok ane Sinon Hospital Durtlang casualty ya nimin tlaya changa tukindar sari thlingin emergency case som pasari anneya admit som pakhat omin mithi an nei lo emergency case number pumna ania general ward a khumrak le ma oma new cabin le pipui ina te cabin fullin khumparuk omna ICU wa full bog lomna ward a now piang som pani an oma meichia pangale mi papa sari ni in Voin lamani tur abese anomri lo Voin Sinod Hospital OPD a Dr. Espar Moy Medicine le Dr. Keller Watkimi ENT te anchulovang ZMC State Referral Hospital Falcona nimin tlaidar thumachanga tukindar sari thlingin emergency case somni anneya mithi pakhat anne nawpiang pani anne boka emergency case number pumna khosik le thoha ane Aizol Kopuchunga private hospitals kambiak chinte zinga Ebenezer Medical Center a mithi pani le nawpiang pathum anneya khum an fula Aizol Hospital a nawpiang pathum anneya cabin le general ward a the ICU a khumrak anne BN Hospital a nawpiang pani anneya cabin le general ward a khumrak anne Alpha Hospital a nawpiang pakhat anneya cabin le general ward a khumrak anneya Nazareth Hospital Ramnun North Care Hospital LRM Hospital City Hospital le Agape Multi-Specialty Hospital ate cabin full in general ward a khumruak an name Kanbiak the hospital dang Greenwood Hospital le Trinity Hospital ate
cabin le general ward a khumruak an nei bok ane heti hian khopui chung damdoin sang le ZMC State Referral Hospital Falcona mithi kan shia the zathi pathum ania napiang kan shia the zathi somthum pathum anne State Law Dispatch Center atanga thu kan dondanin nimin lama kol phetha kan mantam laiber nimin tlai dar nga le minute somli panga kan manzat megawatt za som pani point pakwa pasari ania kan man tlem laiber nimin zing dar li le minute som panga kan manzat megawatt somthum pariat point pathum pani ane kan man tam laiber hian central sector tutorial hydel project atanga mu megawatt somnga pasari point pariat pali private sector bankal solar park atanga mu megawatt riat point pakwa pali state sector kaut labung small hydel project siam chwa megawatt ni point pathum pakwa Kolbem small hydel project siam chwa megawatt khat point pakwa bial Maicham 1 small hydel project siam chwa megawatt khat point pani pakwa Maicham 2 small hydel project siam chwa megawatt khat Tere small hydel project siam chwa kilowatt zakwa somni Khoiwa small hydel project siam chwa kilowatt zaruk somni Tlungvel solar plant siam chwa kilowatt zani somle Tuipui small hydel project siam chwa kilowatt zani te telam Hengpar siam chwa te hian siam chwa Tamlai berle siam chwa tlem lai ber cheu zo ral ni in power supply kan hu cha a load shedding omlo ni somni pakwa thlariat sang ni somni pali zingdar kwale ni somthum thlariat sang ni somni pali zingdar ruk in car chunga borkhola samachang LPG load supply chain gate wiring te in report te zopui Indian isol cylinders athum somni panne byakungi gas cylinders athum somni panne caravan Indian cylinders athum somni panne Assam Rifles cylinders zathum somli panne Zothan Indian cylinders zathum somni pali Mizofed cylinders zathum parok Vine kunga gas cylinders zathum parok Selling Indian cylinders ruk somriat pali Mizofed siha cylinders zathum somnga pali Mabya ki Indian ke fang cylinders zathum somli panne Mizofed mamit cylinders zathum somni pali Ni somni pakwa thlariat sangni somni pali chunga Vaireng te oil depot changalot pektele Director Guwahati Changalot la ni somni pakwa thlariat sangni somni pali chunga wairang te supply check gate in report te high speed diesel Zangena Brothers Isol drip cut Mizofed Isol drip cut Shangbana Isol drip cut Lalboy Isol drip cut SL Silo Isol drip cut LT Brothers Kefang drip ni Mizofed wairang te drip cut RM Simluang drip cut Mizofed Colosip drip cut ATS Colosip drip cut Dengro Rosika Colosip drip cut Brigadier T Silo Energy Point Bairabi trip cut TT Darlon trip cut Trauma Selling trip cut TMS Diamond Site Wall trip cut LD Puilo trip cut BZ Sangao trip cut Mizofed Longtlai trip cut Jerome Siaha trip cut Emmanuel Siaha trip cut SPC Tuipang trip cut MS Petrol Zangena and Brothers Isol trip cut Hava Isol trip cut Lalboy Isol trip cut Shiadzwali Isol trip cut Trauma Selling trip cut, TT Darlon trip cut, TMS Diamond Site Wall trip cut, LD Puilo trip cut, LTM Kozol trip cut, Tiroma Zampai trip cut, Ramsang Zampai trip cut, LNT Melria trip cut, Mizofed Lunglei trip cut, Jerome Siaha trip cut, SPC Tuipang trip cut, XP Hava Isol trip cut, Lalboy Isol trip cut. Niming Khan DC Conference Hall Isola HIV Shik Dar Zel Tour. Venna kunga malang na be pui IEC campaign on India fight against HIV AIDS and STI kalpui dan to relin Aizol District AIDS Prevention and Control Committee chon chukhoma Aizol DC le DAPCC chairman Pulasha Puya engineer chuan chutkomi kai shwain Dr. Arzon Moye DPM DAPC chuan Aizol District HIV AIDS din muntarla na hunamang ane Aizol DC Pulasha Puya chuan inzirtir na chale Mani intunun the na mga ne the nat na HIV AIDS ve tamlama rampuma mashwai to Mizoram ani chu veomati thu soyin heshik in kai chonna ti chatur hian IEC campaign on India fight against HIV AIDS and STI chu lotling taka man apoi mo thu soi he campaign chung hian HIV shik in kai dar dan le ain ven dan in zirtir ba ka ashik ve to te thataka enkol the anni dan in shil shatel apoi mo thu soi bog Chutkom na atarlan danin IEC campaign on India fight against HIV AIDS and STI he September sang ni somni palichung kalpui turania
HIV AIDS la ve lo te himzel na na zirtir na cha pek le ave to ten shisel na cha ne the nan le midang an kai chon lo nan in enkol na cha pek chu atum ber ane campaign kalpui chung hian zirtir na kengtel in elna debate quiz placard making competition photo booth making competition flash mob dance competition le rally te nei tum ane Dr. Arzon Moy DPMD PCU chuan aizol khopui chunga kumsani somparia ta changa sangni somni pali chung hian chin chia na sang atangin HIV ve mu chwa tharzat atlaniam shit cheta kumsani somparia sompakwa khan HIV ve mu chwa mi sangni za somni pakhat anni lain kumsani somni pathum sangni somni pali khan mi sangkhan zathum somsari pathum chin chia anni thosoi HIV shikai za zela somruk pali point pali te chu mi pat me chiat na atangkai anni thu atar langbok ane Nimin Zing Khan Siaha District AIDS Prevention and Control Committee Wai Hotin Siaha rally ne ania rally hi mun ni ane ni in New Colony to District Playground so Siaha DC Pvt Shwaize la kyang te na vailiama New Siaha to District Playground so additional DC who Abraham Brayer Zeki Thiatwan availiam thung ane Nimin Zinga Kongzo hian Siaha Town chunga middle school high school higher secondary school daitle college students de until chale a rally hian zirlai tem placard HIV AIDS STI le drug substance abuse chungchang in ziak antar lang hlom Kongzo te hi district playground Siaha Vaipia into Komin Deputy CMO Dr. Lereng Puiral te ka ishwaina hnuaya huntoi te manania Dr. Lerwa Kimi Patswao MOOST chu Center Resource Person ni in DC in thutoi soina hun amang nuwa herali hiti top ane Sericulture Department le Research Extension Center Central Silk Board aizol chang ko buat sai ni thum o silk dyeing training chu Nimin Khan Sericulture Training Institute Zemaboka akarna hun manane training karna inkom Pubila Chwana Deputy Director Technical ka ishwaya he hun man puitu Sericulture Department Joint Director Pulerino Matswan Entrepreneurs Lotling ni tur chuan Waisente te repe le tumru a taimak angai hle a dai nga hian tun lai thiamna manchang kaya chul hle te mizote chu thwak tha textile lama po chuan tak tak an chozel ani ti suin entrepreneur lotling tak ni thei turin trainee te chu du sakna a hlana ne silk dyeing training karna hian STI principal le joint director ni bo Puarlal Byak Thanga Deputy Director Administration Pilal Mansange Pivanal Mangai FAO le Sericulture Department Officer dang tepo antela certificate le stipend lan na hun man ngal ane khatizong khatukin Zing Daifim kan puan theite ani e